Ki don kumbalai po hadu sau po ngut kinong di madan hakandai lat ki badang yo ya ka certificate of vending COV. Ya kenia la pentip da ki dekot ka Provisional Town Vending Committee PTVC hadin ke jingalang bala khot penlong da chairperson. Bat ya kenia la pentip da ki dekot ka Provisional Town Vending Committee PTVC hadin ke jingalang bala penlong da chairperson bat Chief Executive Officer CEO ka Shillong Municipal Board SMB UPK Boro hakan riu terik nailar. Hakini kejinyalang lawan si bentaru daki nongshong di Madan ki badon hapok kalama jongka Shillong Roadside Hawkers Association SRHA bat ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association MGSPHSVA. Ka PTVC kan sakot penlong biang sakawai pat kejinyalang banyakren bat ya penbej halor kikam ki bayde bat kejing sam ya ki COV. Habakren syakilar pathai kubor ka presiden ka SRHA ka kong ti nongbri kalapan pau ka jing ngawhon ya ka jing mi na ka jingalang da ka baong ba ka jingakren ka long ka basaiso bat bakin nang beteng bani trilang na ka bentaban penbej halor ka jing jong ki para dekon. Kalapan tip ba ka seng kalapan pau ka jing sukya halor ka jing don jong ki nongshong di Madan ki badai hok bat ki bandang yo ya ka COV. Halor kani ki dekot ka PTVC kila kular bakin khot penlong sakawai ke jingalang banyakran bat bansam ya ki COV syakito ki badai bandang yo pediang ya ki ong ka kong nongbri. U dekot ka SRHA u Ichen u pentip ba ki dang don kumbalai po hadu sau pongut ki nongshong di Madan hakandai lat ki bandang yo ya ki COV. Ula ongru ba ka PTVC kalapha ikikot kisla badan kam sya ka Shillong Municipal Board SMB kabadai ka bor ban ay ya ki COV. Ngikwa ban yitrelang bat ka sorkar khnang ban pentikna ha ka bayday bat ka khut ka suba jong ka sor Shillong ong uba chen. Ikaray nang lek Shillong bay ba kangin pet ya kano kono ko baday lang ka pasok lang ya borokoy. Te kino ki ba makabamparyo kinang yakren ba kila ba kanda yang TVC begini jak yang itu ngecek bakit saja kat baka don ke space minang ay kan get gitu. Kinang don sakataw kan ne badai tanggap di sujar area kinang don ki padio. Asmetli ngam laban ay pi ka exact number tang ba kinang polat bon ra po. CSP live house ko kitang yadon ni ihun kaya ay maka ay bang iwan mangi long ikwa penyetri lang ko men man kun ko ini ba bolong tentang ini ba kampus ko jaga la kliya ko nan ada ba yarap e kormen makan yarap makan teman daga itenan nang des mak nang ile ang bahay suya pagita itu kasama ka municipal lamag ngibar khoi na TVC ngi pa ay municipal na mga municipal ka deg authority banda gitu ngi sulong tangkin ng punbay kinong punya na le anta ang provincial municipal kasi lang ka pamantax ni tagalong kabayad bet ken ngin sa don pada hakaway ka porta dengan salong biang ya meeting ya ka ba mantakas ni lele ngilong iso tenat bet kalong ruk bayad bet hi ini kiba dang siya bompadyo ya kasi ubilong ngin siyong meeting biang kin sayo pada hakatu ka bangil adep ban siyong biang ke meeting ka mentakas ni pada ngidang penbej kiwe kikam ke ngidang bunte kikam umlele na mangidon ngata ngadai ka nong yalam jong ka Shillong Roadside sa kos official ngata ka kantin ka meeting ngayo ngasngu tenat ken baki ai long kiyakran be ka cing sngu tenat lang bangi barki long yede long yes sngu tenat lang ta ta kibai tada ngam pada tangam tip na kaliang chongata ngasong penat tatak hapon sngongi ken ni hapon sngo mangi ki sa na markidon kitu kibai ki bampadyo te ya ka si ubi te ngil da sngowi kitu ki ong mentakong te ngim pala ban le ngi sakot ngin penlong biang ya ke meeting andang ngil da ban penlong me ki meeting tengin sa pelat ken ki ai baro